yarivugiye ngo kuko ikintu cya mbere ni amakuru kandi burya kwirinda biruta kwivuza. Ese mama ntukunzwe mu kazi, business ubona uko ruhomba, uwo mwashakanye ntimwuzuzanya, baguterereje amadayimoni cyangwa se amahembe, ufite indwara yakubayeho karande, ese wikekaho inyatsi ku buryo ifaranga ryose riguca mu myanya y'intoki, wabuze urubyaro cyangwa se umukunzi. Bityo rero wiba mbona bihita ngo isi gusigara umangamanga, ibyo byose byabonewe igisubizo. Gana umuvuzi cy'isake agukoreho ryake, aguhindurira ubuzima. Hamagara kuri nimero arizo 0788 98 11 44 hamwe n'umuvuzi cy'isake, mbijeje ubuzima burambye kandi buzira umuze. Episode ya karindwi, episode ngo ni episode kandi bavuga episode ya karindwi nuko dusatira kuyitangira kuri Love a Lifetime. Kana gasobanuye time hamwe na The Great Entertainment. Bwira mugenzi wawe, bwira mugenzi we ko The Great atangiye gusobanura gake gake. Bibutsa ko ni ku gasobanuristore.com. Ibintu n'ubutamu. 我走了你不在，你不明白，心多的爱最痴话我眼睁一待， Ibyo byose 是一方案凝成河塞 muzabibona mwebwe gusa mwicare mutuje ntanda y'umujinya, ubundi turye show Love a Lifetime. Be The Great Demusobanuzi. 但愿倾诉爱未定尘埃，但愿一山花开。 Sidutangiye Love a Lifetime. Karindwi nuko tuyinjiyemo ababaje hano. 娘， Mama, 还有事情要宣布， hari ikintu nshaka 在座的 kukubwira. 各位可以帮我们做个见证。 月儿， Mana ishimwe kose bose barahangaha batubera abahamya. Yeah, nicyo ushaka kuvuga. 这第一杯酒，敬母亲大人， Aka kambere tugiye kunywa nakawe mama. 月儿全部都记在心里了。 Aka nako kwibuka ineza watugiriye. Gake gake. 这第二杯酒， Aka kandi 各位，如果没有大家的 naka buri wese uri ahangaha 配合，不会有今天的江湖地位。 kubw'ibiri kubera mu isi y'imirwanire. Mwese muzatubera abahamya. Bafata kandi 这第三杯， 让我说， akako waretse akanka kavuga. Bose barumirwa. 第三杯， Aka ka gatatu 我们敬彼此。 ni ku bwacu. 纳来月，谢谢你对我的。 Naraniye ndagushimira kubw'isezerano ryawe. Isezerano ry'iki? Ah? 雪曼， Zeman, 这枚玉佩是我赠你的喜， iyi jedi ni token nguhaye. 便可以随。 Muhazaza ukeneye ubufasha uzaza utegeke buri wese uri ako muri Longzhou Pavilion Longzhou. Mama arimo arareba. Ako se kumbona ari byiza ra Zeman. 此事可是你同意的。 Ese koko wabyemeye? 若是月儿逼你如此，你告诉 Nimba yaguhatirije 我为你做。 mbwira ndagufasha. Ako se mama wajyureka wababyeyi ariko. 此三杯，敬阁主、灵虚阁诸位，以及义兄。 Ibi nibyo nifuzaga 雪曼今日 ngo buri wese amenye ko 为义兄妹， turi son brother na son sister 阁主为知 nta 己， bindi. 灵虚阁主 Kubw'imiryango yacu 为亲人，至死不渝。 reka nizere ko buri wese hakuno
araba ari umuryango wanjye 我纳兰月在此立誓， nanjye naraniye 一定会护好我的一妹。 nzamufata nka mushiki 违 wanjye 背了 pe 誓言，我就不再是你们的圣徒。 nimbyangiza nzahondagurwe mpondagurwe babarumirwe binikira eh 阁主不必多心， master ntumangayikire 其实我早就看穿了， erega nari mbizi igihe kinini gishize 图的就是日后能让凌虚阁护我梅家。 rero kuba tubaye Sony brother na Sony sister 此事倒是我 ni kubw'uburinzi bw'imiryango yacu 占了凌虚阁的便宜。 ikindi mwihangane ndikunze cyane kubw'umuryango wanjye mama yarumiwe yeah wacyana we 月儿， yeah 这么大的事， iki ni ikibazo gikomeye cyane 趁我昏迷之际自己做主，你真是好计谋。 wafashe imyanzuro yawe ubwo nari ndi muri koma eh 我这不是为了给您一个， nagira ngo we surprise mama 您现在又 bayibonye 女儿孝顺你， ubugize undi mukobwa hariri wasisi eh 雪曼， Zeman 以后你就是我们凌虚阁的人了。 guhera aka kanya 若谁敢为难你， uri umumambure wacu 就是跟凌虚阁作。 ntihagira ukubangamira wazaba ari umwanzi wacu urakoze cyane Master Lane aka karimo karumva 走， tugende none se aka karebye ikigo rye waruntu we ubundi nkawe ubayeho ute eh none se wese ugiye kandi 感谢大家今天帮我见证啊！ mwese mwabibonye uyu munsi ngaho ahasigaye nimugende 你等等我， munyeshuri gwange ntegereza 徒孙， ntegereza 你别生气嘛，有 wirakara ariko 我没有生气啊， ntago 你在 ndakaye 这是少阁主，我哪敢高攀你？ uri yanga master hano 再说了， ni gute nakwita 成 grand 老婆的人 master 又不是我， huh? 你还是赶紧去找梅姑娘去吧。 ikindi kandi nabonye meyi mwitayeho cyane 这 musange 个呀，说话这么酸， ariko se ugize ishyari 知 se 错啊？ eh 哪有？ oya ntago ngize ishyari 我来凌虚阁本来就是客， icyo nzi cyo nuko ndi umushyitsi hano umushyitsi ni gute yagira ishyari 我在龙吟城啊， nkiri muri longo yin 别客，所以小徒孙， nanjye nari umushyitsi 反客为主嘛。 uri umunyeshuri wanjye rero 觉得 ntubitindeho 开龙吟城后，你越来越陌生，恍惚 nimara kuva hano 和你相识。 nk'uko nawe wavuye iwacu turamera nk'aho tutaziranye birangire 我对 eh 一定是坦诚相待的， nyamaze nakubwije ukuri 绝无欺瞒。你现在有什么想问的？ sinigeze ngambira kubeshya cyangwa ngire icyo ngutsimba 只不过 mumura 有一些话，一旦 si y'amagambo avuzwe nanone 之间，可能就不能像现在这样无忧无虑了。 isano riri hagati yanjye nawe bishobora kuba byakwangiza ariko se nyine ngewe byibagirwe nako reka nere kugira icyo mbaza 对了，你隐瞒身份一事，我日后慢慢和你算账。眼下 none se 是你娘的安危， wari ufite ikindi kintu ugambiriye ubwo wazaga kundeba 要是我爹知道了， papa aramutse 下服用赤华珠， amenye ibya mama wawe ko afite scarlet flower power byaba ari ibibazo 一定不会交出解药的。 ntabwo ufite ubwoba ko imyaka uyaza 虽替你娘续了命，但只能缓过一时。 birakureba jya ubura kugenda gake 制毒反噬， uburozi bwa ruriya rurabyo ni ikindi kindi scarlet flower power 这龙吟城啊，我跟你一块儿去， turajyana muri long ying 我也跟你一起解决。 ngomba gushaka antidote ndi kumwe nawe 只不过就是我身份的这个事情啊，你看， twakwibagiye ibindanga 回到 ntugire ikibazo 你只是灵境，生字堂堂主，仅此而已。 nidusubira mu rugo uracyari linjing umura nta bindi 可不能这样。 urakoze cyane 原谅了， kubwo kumbabarira 那怎么面对？ mu hazaza ntabwo nzongera guteza ibibazo umura 你呀，以后还是收敛这一点吧。 ugomba kwitwara neza mu 结 hazaza 不了的姑娘都认了当妹妹吧。 ntabwo ari buri mukobwa wese uzajya utubura ngo ahite ahinduka mushiki wawe ndabyumva 我觉得我现在应该赶紧成亲才是，好早就 ndakeka ngomba kwihuta ngashaka umugore rwose kugira ngo atazajya undi mukobwa 成亲 uza nkarongora ngashaka 要 umugore 和人家姑娘 yibagirwe uracyakeneye umukobwa wo gushyingiranwa nawe nese ufite sheri 那你 none 同不同意啊？ ntago wakwemera tukabana se
ndanze simbikubwiye 反正我是取定你， ntabwo bimbwiye 杀了我纳兰月的颜脸也 nubwo wanyica nta wundi nashaka utari wowe. Ese 实在嫌弃我 nimba utankunze cyangwa 要的话，我也 utanshaka 陆一舟啊，就凑合凑合。 nubwo nabana na Ruyizu ubuzima bwanjye bwose. 挺好的。 yewe ubwo rero amahirwe masa. 挺好的， amahirwe masa abagabo babiri twakuranye tunabana se kandi longo hwa 自尊， yewe 是否低调行事， barakwereka ukuntu kuri izo mana 龙吟城之人。 biniki 不，荣素乃空字堂， batubwiye ngo atuze n'ibiki bijya mbere 手段， Longsu ni mubaya cyane 他定能使 afite byinshi abatekereza muri we 这次 dukomeze imipango 正 yacu 面迎战。 uko byagenda 越 kose 是谨小慎微，我们越是要胆大妄为。 umuntu nkuriya ntajya akora ikintu ahubutse mwitonde tugende bino hano 这位陆少侠收拾一间房间 master umutegurira icyumba neza wumvishe baje kwa Zye 多谢校长。 master Zye 陆公子 leaders yawo murakoze cyane 要落脚，也该寻一处安全之所。如此堂而皇之的出现，就不怕我再下杀手吗？ nyamaze mwakitondera ibyo muri murakora kongera guhubukana na kwica umuntu ngiye buriya ibintu byanyu muba murimo 命在荣大小姐眼中自然是不值一提， hasi ubuzima ko bworoshye mwagiye mureka kubiremereza 在萧家这笔账该算在谁头上？ 这怎么可能呢？ ntitukarebe iby'urupfu rutuzanira twakira inshingano Miss Long wamushenze 你就没有别的地方 iyi si ni ngari 非要在此？ ubundi ntahandi hantu wajya ushaka kugira ngo uze ahantu hose ndi agakobwa 小姐此言差矣。我陆某来此 urimo uratekereza nabi 防御， ntabwo nje gushaka ibyago 环境甚好， kuko hano hantu hari amahoro 环境 reba uyu umwanya mwiza 疏影， hari amazi meza haragutse 来风雨。 ibyago biri hehe wibuke bamubwiye ngo akaneke niyo mpamvu ari kuza akegera nta n'impamvu ifatika itumye akegera harimo arakaneka 难不成是荣大小姐 cyangwa 暗藏血迹？ ufite n'impamvu wewe yakugenzaga ituma ntaba ndahangaha wowe kandi 此茶香 leaders yawo 味甘鲜， mwihangane 今年春 umuyaga uri ahangaha amazi ari ahangaha ibintu byose ni fresh 完茶，看来少侠也是好茶之人。 oya nta kibazo rwose niba mwese munyuzwe no kuba muri ahangaha ntari wasi 来来来，老夫再给二位几 muze mbashakira kandi ko kunywa 心了。 urakoze cyane rwose 坐。 icara umukobwa ntumbaze nimba kuko afite ikindi kintu kimugenza 小雪盟愿意将灵虚阁的消息 Holy Master 告， Snow Alliance 但条件是以赤华珠的解药交换。 na Lingsu sinzi ibyabo rwose gusa ngo hakenewe antidote 小雪 ya Scarlet Flower Palm 胃口倒是不行。 还有 Snow Alliance ko ari 属 abanyabugugu 下担心二小姐与林静能顺利。 Longwa na Linjing bamaze kujya muri Lingjing 接下来 bashobora no kuba bagaruka turakora iki 若是灵虚阁也没能让他们消失，那这个林静倒还真是个强敌。 bivuze ngo nimba muri Longsing bataburiyeyo bivuze ngo uriya mushenzi ngo ni Lingjing ni umwanzi ukomeye cyane kudiringano bitoroshye 华是否能拿到赤华珠平安回城？ nimba umukobwa yagarura The Scarlet Flower Palm bivuze ngo imipango yacu yaza kuzura neza Linjing ntabwo ari kwirarira gutyo gusa tugomba kwitonda tukaryamira amajanja si uwo kumureba ngo twirare 若事成， hari aho ngomba kujya 从此空祠堂便可高枕无忧。 Hall of Emptiness 传令下去， ntabwo ariyo gutuza gutya 盯紧灵虚阁的动静。 kohereza abasore 若他们顺利下手， bacunge Lingsu Pavilion 一城 buri muvumo yabo 不 yose 能有闪失。 ibisigaye ubindekere ushaka abasore bashoboye 那陆一舟，我们该如何？ none uyu musore ngo ni Luyizuwe turamukorera iki 此事凶险万分， murangazi 切勿让他卷入其 bibi cyane sinshaka byivanga ibyo ngiyemo urangazi barakwereka ahitwa muri Linglong Hall kwande kwa Mohwani uyu warashaje ariko agaragara nk'akana gato cyane 师傅， Master 近几日是否又有旧伤复发？身体又有 indwara yawe yarongera agaruka ese umeze neza iminsi 别 biratambutse 担心， mwimpangayikira 我会失踪几日。先前的布局有条不紊，一切 sinshaka ibibazo 原计划， imipango yacu igomba kugenda nk'uko 定不会出什么妖怪。 yapanzwe nta kigomba kugenda nabi 有赤华珠续命， Lilong Han 下他功力大增，又有美甲， uriya mushenzi ni mubaya cyane 说不定会 ubumenyi bwe buri kwiyongera cyane ashobora kudutanga igikorwa
Lin Lohan 风来说是个打击， niwe ugoye cyane kugudiringa nawe kurusha Long Jifang. Uritonde rero. Lin Lohan ni mama wacu, Long Jifang ni papa wacu. 继续观察江湖的一举一动， Buri move yose irimo kwa mwisimirwane mumbwire. 都不如放过。 Nimugire ikintu na kimwe mucikwa cyane. 明尊放心，这一切 Supplemata ntugire ikibazo. Diru yacu National Alliance 不行， irakomeza. Oya kumbi hakuno. 擅作主张，就别认我这个娘。 Niwongera kugira icyo ko utambwiye ntuzongeye kunyita mama. 如果我现在不把解药拿回来， Mama, 我不堪。 utuvugana Scarlet Flower Pan ikurimo. 服了市话， Utabonye antidote ni ikibazo. 就没有活的打算， Ubundi se nzaramba. 还有数月时间， Nimara kwifatana n'imizi yuko ntazaramba. 替江湖 Sigaranye igihe gito cyane. 为救我。 Muri isi mirwane hari ibintu byinshi cyane. 若是不行， Rero ndamutse ndinze niyo napfa ntacyo nakwicuza. 一定要亲手夺回。 Uzasigara n'inyubako. 我和你爹才 Ugomba kwitondera ibyo uzakora byose. 完成心愿。 Ugomba kuba wazungura 那我呢？ ibigwi bya so. Nibwo naruka amahoro ntugire ikibazo mama. Wibuke The Scarlet Flower Pan 我从小 yari ya papa w'umusore. 自打我有记忆以来， Sinigeze mbona uwo nita papa kuva navuka. Ibi ni ibiki? 我亲眼看着娘一步一步地创建了灵虚阁，没有过过一天轻松的日子。 Nakubonye urimo urarema Links Pavilion gake gake. Ibikorwa byawe byose 义务， bifite impamvu yawe. 可我 Gusa ni hatari. 我不想您一生为别 Bantu 人。 bameze nkaho ndi gupfa. Ibi ni ibiki? 因为我爹做的这一切，为他讨回公道，是因为您爱他。但我也 Wakoze ibi byose kubera ukuntu papa yagukundaga. 我想跟您好好的相处。 Wifuje kubaho neza. 可这以后如果 Nanjye nkeneye amahoro ejo 不 hazaza. 在了， Uramutse upfuye byaba ari ibibazo. 生活还有什么意义呢？ Naba mbayeho kubera iki? 丫头已经知道你的真实身份。若龙 Longhua ubu yamenye uwo uri we. 龙敬风耳朵， Muri Longoyin bashobora kukumenya. Kiriya gisaza nikikumenya kizakwica. 娘可以 Yeah. 什么都不要， Nareka buri kimwe 但是绝对不会让你涉险。 gusa ntabwo nagushyira mu byago. 娘， Mama, 如果您想要毁掉龙吟城， niba ushaka kurimbura Longoyin 把解药拿回来吗？ ntabwo uzigera ubona antidote. 让全天下的人都知道，只有这样， Buri wese 荣敬风身败名裂。 azi neza ko iyo The Scarlet Flower Pan ari ikuzo rya Long Jifang. 这人世间啊， Buri wese mu isi mirwana arabizi. Muri iyi si rero 并不都是虚假的。 ntabwo buriya 我相信， imibano yose aba ari fake. 我也相信， Longhua ndamwizeye. 不会有第二个人知道我的事。 Gusa ntabwo bivuze ko nanone ari buri wese uzi uwo ndi we muri uriya mujyi muri Longoyi City, Longoyi Cha. 月儿， Yeah, 你怨娘吗？ uranyanga. 从小娘就让你背负这么重的责任，却什么都。 Naguhaye inshingano zikomeye kuva ukiri mutoya. Nta kindi nigeze 你的 nguha. 孩子从小都有父母疼爱，可是你爹 Ubundi abana bagomba kubona urukundo rw'ababyeyi papa wawe, mama. 的事情了， Ibi ni ibyahahise. 义不容辞。 Rero ibyahahise byirengagize. Dukeneye gushaka ubutabera nta 指 kindi. 示我一下， Nizere ko wamfasha ahubwo. 荣华之间，只是纳兰月儿、 Ukareka njye n'umukobwa tukibanira neza. 娘、爹、荣敬风都没有任何的关系， Ibyanyu mwaciyemo weho papa 只是孩儿自己。 Long Jifang n'abandi. 孩儿一定会安排好一 Nanjye 切， ngomba gufata imyanzuro yanjye. 请娘可以相信我。 None se be nka bya bindi ng'icyaha ni gatozi. 如果哪天有机会 Nubona ihirwe umunsi umwe 除掉荣敬风吗？ suzica Long Jifang n'ibiganza byawe se. Uwo nguwo ushaka kubera si ubukwe uzamwica 把 gute? 这一切都解决了，也一定会给娘一个满意的交代。 Sinzi nimba aka kanya ntabwo igisubizo gifatika. 不过这龙吟城还是非去不可。 Gusa ngomba kugera mu mujyi nanone, ngomba kujyayo. Uko byagenda kose. Uko byagenda kose. Kumbe hakuno kuri uru ruhande. Gake gake. Ho! Yaje hano. Gake gake. Hari ukuzerera mu matware y'abandi bikagukoraho. Bimeze biti. Gake gake hano. Bucece.
dore uko atambura uko atambura dore amatwara arimo aracamo dore amatwara ari kugendamo love a lifetime soda ni karindwi dore amatware ibi bitangira kwihuha uyabura iyo yaturutse kandi abona ahantu hose harasa bimumena amatwi byamumenya amatwi bisa nkaho yaguye muri formation akiri aho biratuza 每到这一日，梦幻总会将所有人都支开，在此处独自修炼。 kuri uyu munsi mo wanazoreza abantu bose 世上无人知晓他的秘密，偏偏却被 ntabwo yakwemera ko ibanga rye rijya hanze 你以为我永远都不敢再来此处？ nimba hano narahavumbuye mu ibanga nzongera mpagwe tu Mohani yanciye amazi wa mugore waransuzuguye ombe Mohani arahangaha twabonye afite uruguma tutazi ngo yarutewe n'iki afite uruguma tutazi ngo rwavuye hehe amazi imyaka n'imyaka arimo arakativetinga ariko ni ikibazo ukaturore mpora gake gake uyu aramwinjirana你早就发现了我的秘密 bisa nkaho ibanga ryanjye warimenye kuva kera kose uyu munsi nari ngutegereje imyaka myinshi cyane ngomba gupfa kara mwatotse wataka iki mugore ara dore uko aparika mu kirere ndarabaga biranga wowe ndiracya ndakajatira wakagoryo 回来必死在为师的时候 ugomba kugaruka rero ugapfira iruhande rwanjye barakubeshye pfira iruhande rwawe habaye iki kumbe nawe longsu kumbe kamubyoroza inkota daragakomye Luizu wowe saka tugende uyu kamubyoroza inkota kakantura aka kantu ntigashaka gupfa mu gisagara hakuno gake kugera hano maka ziri kugenda zibura niki kiri kubara 这条路不就是我们刚走过的路？ aha ntago ariho twacira maka twashyizeho ziri kugenda zibura 他不会让我们轻易离开的。 back activating information uribuka inzira yatugaruye yakwinjiye hano oya maze igihe kinini ntagera hakuno gusa ariko ni byago kabisa nitutabona ubucikiro kumbe yabyivangamo genda gake bari muri formation tugende gake baracika binje mu matware y'abandi binitsi baraka filimina rusoda ni karindwi binitsi miryango yarafungutse longsu na Luizu barabatotse wowe genda wowe oya tujyane ndagusigira iki tujyane kumbe imbere imiryango irimo irifunga baracikira he yabanisha inkota hano n'urwuma yabahutsemo
zamura ibicu imiryango irakomeye imiryango irakomeye kumbe disi ubu rero nta deni nkurimo ngaho tumuka agenda muvuyemo ideni yaza mu muryango aze gupesa Longsu vuba tugende gakobwa kabawutsemo genda unsige oya ntago nagusiga karimo kararwana miryango karahwereye Longsu yaragakuruye bagabo ukuboko kurasigana reka bagukate kandi reka bakate kuboko n'abashenzi dore ibigabo hano dore ibigabo uko bimeze Longsu kanguka ukanyagwa barakwereka hakuno kuri uruhande bagarutse mu mujyi muzehe yari abategereje bwanyuma nanyuma muragarutse nari bakumbuye cyane iminsi mike itambutse n'abatekerezaga buri munsi mwana kurya no kuryama ari ikibazo muzehe bayi nimba umunyeshuri wanjye twatemberanaga mu isi mirwane kuki wapapye hakumuna wagira ngo warabyibushye ngo ntiwaryaga ntiwanywaga bivuze ngo urimo kubeshya Longhua nawe Mr. Lin mwinjire mu ndani rwose uruguma rwa papa rumeze rute so arakomeye sha ntacyo yaba tujye mu ndani muze tugende 我这么进去和爹爹说，真的有用吗？ 肯定会有用的，相信我吧。 ese urakeka birakora n'inkora ibyo wambwiye cyane birakora 一路奔走颠簸，可是消瘦了不少。 uru rugendo rwarakugoye rwose twananutse 咱们先说正事儿。 reka dukore business 林静，你这新任的生字堂堂主， ubwo tuvugana uri master mushya wa Hall of Life 怎么样了？ 城主， akazi kawe naguhaye byagenze bite 我呢已经彻底查清楚， nyir'umujyi nakoze iperereza 赤华珠啊， gusa 许阁内 gusa muri Lingzhou byanga byakunda hariyo the Scarlet Flower Park 爹， papa 阁主确实在用赤华珠，我们并没有把它拿回来。 为什么？ batwemere kubona Flower Park ariko ntabwo twayigaruye kubera iki 因为凌虚阁太过强大，你们两个人都不是他的对手。 none se ntago ari umunyembaraga umuyobozi wayo se kuki mwebwe niyo mwahuza imbaraga mwamutsinda oya si icyo tuvuze 有机会把它拿回来的， nabonye ihirwe ryo kuba nayigarura 考虑再三， gusa 还是放弃了。 nabitekerezo none nyabitekerezaho ndabyanga wanze kugarura the Scarlet Flower Park yabitekerejeho yarangije areba umusore 李靖， Li Jing 花儿如此做，他年幼，江湖经验少，你为什么也会如此？ umukobwa kuba yemeye akayireka birumvikana ni mushyashya mu isi mirwane ntazi n'ibijya mbere we kuki wayiretse 这赤华珠对龙吟城意味着什么吗？ ntabwo ari guca ibibazo nk'ibi ngibi biba 如此行事，这不是公然违抗龙吟城吗？ ibikorwa byawe rwose ntago 别生气，荣化这么做呢， bifite aho bihuriye n'amategeko yacu 莫焕提了一个条件。 yewe mohwani yari ari mu gisagara kujya guhanga nawe rero ni ikindi kintu 放言说这龙吟城和凌虚阁只能留一个。莫焕 urakeka izi ntambara bigiye kuba ko turwana ninde warokoka hano mohwani akeneye kutubona duhangana Lingzhou Pavilion na Longying 所以我认为 hazungukira muri ibi ngibi 他这一次就是在挑拨。 yashaka kugira ngo ducecekeshe yaje hano urabizi yanagiye muri Lingzhou 我觉得与其任他摆布， njye nahisemo kugira ngo tube abanzi na Lingzhou Pavilion 早早跟着林虚， nk'uko abyifuza 倒不如我们
们先给自己一条后路。 avuga ati kuki twebwe tutakwisigira amahirwe muri situation nk'iyi ngiyi Mo Huan twese aradushaka 对啊，爹，林静说的没错， papa Linjin ameze aravuga ukuri 自己做决定， ibi nibyo 回来和爹商议的。 niyo mpamvu ndafashe umwanzuro ngo nze tubiganireho Mo Huan aradufite twese 你们这一路上奔波劳累，都各自回去休息吧。 aho nimugende muruhuke mwagenze urugendo rurerure baramutuburiye 咱们转头再议。 iki kibazo tuzakiganireho undi munsi cyane ati Mo Huan yaje hano ajya muri Lingxi Pavilion ubuse urumva tugiye gukora ngo duhangane hagasigara umwe siyamupiga neza ariko duhuje imbaraga twakwisigariza ubucikiro bumbe hakuno 二小姐， ariko kabiri we 我觉得你瘦了不少， ndabona warananutse 没把你照顾好。 ndabona atarigeze kwitaho 你这话 hako zyawo zyawo 我这次可为了他 ntago ari byo 被捅了一刀呢，我怎么没有照顾好他？ njye nari natewe icyuma icecekere 胆大敢捅你啊！ ninde munyembaraga kugira ngo utere icyuma uyu muntu 可厉害了，你知道吗？ n'uwagatangaza ararenze 那咱们灵堂主的武功也不怎么样嘛。 bivuze ngo rero nta nubwo na master wo mu mirwanire mwize ndabeshya 对了，小小，你可知阿姐今日的行踪啊？ ase uzi mukuru wanjye uko ameze 派了空字堂的弟子回城禀报， yafashe abasore baragenda ntago baragaruka 如今城中上下没人知道他的行踪。 natwe nta bantu rwose muri uyu mujyi bazi ngo ari hehe 二小姐，你还不知道吧？怎么了？ se haba hari icyabaye 如今空字堂他们可威风了，听说大小姐在江 Hall of Emptiness buri nyembaraga 说服他们一起对抗灵堂。 gusa aka kanya ntabwo byoroshye kuba twamenya 这是我们生字堂 aho tugomba gucikira mu bibazo byaje 落了下风， ubu aka kanya Hall of Life nayo ntakiri gukora 那有多丢人呢？ sinzi rwose nimva hano mu mujyi nzagenda mfite igisebo 不是， oya 你不是病字堂弟子吗？这生字堂落了下风，你在这儿说三道四干什么？ reka kuvuga gutyo nawe eh 这你就不懂了吧？ we ntago wabyumva zyawo nanjye turi inshuti 当差，他当然要替我们生字堂担忧了。 kuva na mbere hose twahoze twumvana cyane aha sawa muvuga ibyo mushaka 小， zyawo 依阿姐的性格， tugendeye ku kuntu mukuru wanjye ameze 回来一定会大肆宣扬。 byanga byakunda nimba yagiye hari ikintu kizima agomba kugarura kuki nta kintu yigeze avuga 我看了这么多书， ariko nasomye ibitabo byinshi 发现龙吟城建成的记载啊， ntago bigaragaza ukuntu uyu mujyi waba warafunzwe 龙吟城的建立，我还真的不太清楚。 nkanjye fondasiyo y'uyu mujyi sinyizi 提起过 gusa ibyo njya menya nibyo master ajya avuga 建立的，当时得罪 uyu mujyi wubatswe na mama na papa 追杀，我娘在土， sinzi ukuntu bashwanye na supreme master 我爹的事 n'ibyabaye 我是半点都不记 gusa narumvishe ngo mama yarapfuye yishwe na supreme master papa ntumbaze ngo niki cyabaye 得。咱们城主这一身绝世武功， rero muri ubu buryo 从哪儿学来的？还有那个 twamenya 赤华珠， ahantu imirwane dufite yavuye buriya 这一切也太神。 hanyuma the scarlet flower pa yo yavuye ubu bugenge tubukomora kuri nde papa washaka kumbona 啊，来了。 uraje 合适啊， niki 你这几日一直在江湖上奔波， iminsi itambutse wirukanka mu isi imirwanire 爹非常的担心。 indwara yawe se nari mpangayitse 小姨替你把过脉了，但爹还是不放心。想 nubwo anti yakumvishe ngo wumve ukuntu umeze ariko ndacyumva ntameze neza 可不得不防啊！ nkwiye nanjye kukumva ntamenya ko nta bibazo umuntu agomba kuba yahura nabyo 就交给林静去办。 ibibazo byo muri Hall of Life bisigiye Linjin 还是很信任的嘛。 bisa nkaho umwizera 问问你啊， ahubwo nashaka kukubaza 阁主究竟是怎样的一个人？ master wa Lingxi Pavilion ni muntu nyabaki 灵虚阁行事神秘，我只知道 yitwara mu buryo umuntu atapfa kumenya bw'amayobera 极冷的中年女子， gusa ni umugore 这次用 usa nkaho akuzemo 也并不是想和龙吟城 gusa nabonye adapanga kuba yakora urwango natwe gusa bakoresheje Scarlet Flower Pa 可不管怎 gusa ntabwo bashaka kuba abanzi 他们用了被盗的赤华珠 gusa ariko n'ubundi Scarlet Flower Pa bakoresha cyangwa se bakoresheje niyo batwibye 护梁子。 bivuze ngo n'ubundi ntatandukane n'umwanzi wacu 不过 gusa 他们用了赤华珠，但是没有赤华珠的解药。 nimba barakoresheje The Scarlet Flower Pa
baraza gukina antidote 灵虚阁的阁主，只怕凶多吉少。 bivuze ngo master wa Ling Pavilion ashobora kuba ari ikibazo 爹， papa 你有没有想过和林虚阁联手 wigeze 除魔幻？ utekereza kubwo guhuza mbese uburyo bwo guhuza imbaraga na Ling Pavilion ngo muhangane na Mohwani 这灵虚阁的行事太过反常了。 gusa buriya Ling Su yitwara bitandukanye ntabwo wamenya ibyabo 在底细之前，龙吟城不应 tugomba kubanza kumenya 合作。 icyo bashaka tutarakimenya gufata imyanzuro biragoye oh kombe hakuno hari utetse 师傅， ariko muko master urakora iki ngwino 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 教我的， arimo arotse 那边是烤好的，小心 do 别烫着。 poreza kuri ako ngako Lingjing 行， Lingjing yagutekeye rwose 好吃吗？ hararyoshye cyane rwose 师傅， master 你说我这一路确实是学到了不少， ngenda nize ibintu byinshi rero buriya 是我还是有些事不太明白。 gusa hari ikintu ntarimo ndamenya 像师傅这样的老江湖，是不是什么都 umuvetera nkawe uzi byinshi muri isi y'imirwanire sibyo cyane nyine 这江湖上就没有什么我老白不知道。 n'iki ntazi muri isi y'imirwanire se 那师傅可知道 none se waba uzi 南的江湖人士啊？ uwitwa Nalani muri isi y'imirwanire uwo ari we uyu 是怎么了？ iki se kandi 到了吗？ kuvuga izina Nalani byaramujabutse yewe umeze neza 你怎么突然之间问起这？ icyumba ari icyo kibazo 没什么， ntacyo 有什么不同吗？ nuko bije gutyo gusa ndabaza numvise izina ubwo natemberaga mu isi y'imirwanire 这个姓氏它能有什么不同？ oya n'izina riri aho nta kindi 江湖上姓纳兰的人多了， hari abantu benshi bitwa Nalani nta bindi 都 bidasanzwe 是点头之交。 n'umwe muri babiri cyangwa se barimo bari aho ngaho basa nk'aho bakomakomeye ariko nta byadanje 丫头， mwiza 你是不是在外边听见了些什么？ hari ikintu wumvise kitameze neza ubwo wagendaga oya 对， sawa 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 muzehe yikanzemo oya rya byinshi uko ubishaka rwose 我老子堂还有事儿我都忘了，我得赶紧过去。 yewe hari ibintu mfite byo gukora reka ngende nawe urye nawe urye 走了。 muzehe ahita acaho bisa nkaho hari icyo amuhishe yaramubajije izina Nalani kumva abangaba nyuma yo gucika baje gukwamira hano inkota yagasharuye kari gushyiraho icyomoro muganga cy'isake yabapangiye uyu nawe yaje gutogosa ibishaka muganga cy'isake yatanze hamwe n'umuvuzi cy'isake indwara nizihoshe ninde ni njyewe nzanye umuti oh 我不是故意的。 ntago mbikoze mbishaka 还是让我来吧。 reka reka ngufashe 你有伤在身， wakomeretse 小心些。 nawe ugomba kwitaho ariko bitwaye iki se soda ni karindwi wa mushenzi we 这是何处？ ese ubundi aha ni 我担心灵教会在镇上打探咱们的消息，所以特地在乡间找了这间小屋，好让你休息。 aha ngaha ni ahantu aba insect batatugeraho 无需你操心， we nakwitaho genda umenye ibyawe 先自己吧。瞧着 ihangayikire 别 reba 跟我 ukuntu 一样是 umeze 半个残废了。 nawe ndabona wamugaye nkanjye 反正我这手是因你而伤， ndahangayikishwa n'iki se 残废了，大不了去龙吟城赖着不走。 njye ndakomeye cyane kukurusha urumva ibindi bireke rero 哎呀， akira 来，趁热喝了。 mwabigishyushye
gotomera kaba kakireba ukuntu kimeze ururuntu koko mana yanjye niko wakintu gake gake 这药啊，我可是熬了好几个时辰呢。 uza amasaha byantwaye nkora uyu muti kwere reka subira kataragenda se kandi kuki wihagaraho kandi udakomeye 就别逞强了， haracyari uburozi buri muri wowe 定是死路一条。 tugomba kuba tutatuma abanini batubona 定不会轻易。 muhwani ndamuzi urakeka yaturika ngo ducike gutya gusa 那就说明一件事， badufashe byaba ari ikindi kindi 我终于重伤了莫幻。他说 gusa nanone umushenze namukomye muhwani nabashe kumugeraho birahagije kuntu cyakagundiriye sha ni akarakare nta bisantimu karasetse 城主， nyir'umujyi we 城主， nyir'umujyi we nyir'umujyi ari he siyani 是怎么了？ ni iki 竟这么鲁莽闯进城主书房？ kuki winjiye hano wirukanka cyane 要找城主商议。 mfite ikibazo nshaka kuganiraho nawe 城主不在啊？ nyir'umujyi ntawe uri aha ngaha 我来时他便不在了。 naje nsanga yagiye 我从未见过你如此慌张， nigeze nkura umpanika gutya kuva na mbere hose 是为了融化和临近之事。 ni ibijyanye na longohwa ndetse na linjin 他们， bose kandi 他们什么事儿？ bakoze iki 真是个木鱼脑。 nkawe koko 现在城中上下，谁不知道他们俩有情？ buri wese nta muntu utabizi mujyi ko bakundana 况城主啊，前几日还找我商议过呢， iminsi mike itambutse nyir'umujyi nanjye 找个好归宿。 turimo turapanga umugabo ku mukobwa 你究竟什么事？ tumushakire umugabo rwose uhangayikishijwe n'iki 你还记得纳兰一家吗？ uribuka umuryango w'abanarani uyu yikangamo ntumbaze ngo umuryango w'abanarani ni umuryango nyabaki ibyo ni ibintu utakagombye kuvuga nonkwa natunguwe numva mbaje icyo kibazo 是我想多了，是我的错觉。 nikanze 这件事立刻要禀告城主， tugomba kubwira nyir'umujyi byihuse cyane 肯定在外面遇见什么人了。 nonkwa wasanga hari umuntu bahuriye hanze y'umujyi oya nako 现在就去问个清楚。 ngomba kujya kumenya ibijya mbere uretse wihubuka 融化那丫头的性子你还不了解？ nonkwa 你现在 uramuzi 问他是问不到。 n'umuhatiriza ntago ari butuzi aracukumbura mpaka 不如我现在暗地里观察着，看看究竟是谁在背后捣鬼。 reka ducukumbure twitonze 事情先别告。 turebere inyuma umuntu uri inyuma yo kugira ngo umukobwa amenye iryo zina 怕这万一没查清楚情况， mfite ubwoba ko byinshi bibaye benshi bakomereka umuryango w'abanarani ni umuryango nyabaki kandi bivuze ngo agakobwa kazamuye ikitakagombye kuzamurwa umusore nawe ni ikindi kindi yitwa narani ywe 看我做什么？ urandeba ikiri ku iki gihe cyose ariko uri mwiza wa mushenzi we uri mwiza kuki ntakureba se mfite amatsiko 为什么要舍身救我？ washyize ubuzima bwawe mu byago utabara ubuzima bwanjye biriya byari biki 我并不后悔，就算再来一次，我的选择也不会改变。 aha wagiye utuza ukagenda gakeya 我想要趁此良机， muhwani waramukomerekeje 将他一举击溃。 twigendere tuve hano ntawe uratubona ujyayo 是长浪封死之前，我瞧见了 ahantu hose haraborotse 而清醒， njye niboneye dark soldiers bari mu gisagara batubonye n'ibyago 真切，且其中一些阴兵还向我砍来。我从小在林家长大，也的确听说过。 nakuriye mu bwoko bw'abarinzi byaba ari imyago 他记忆重伤，便不会轻易给人接近的机会。 nubwo yakomeretse 此刻再去，无异于送死。 kugenda muri ubu buryo ni ukwiyahura 想去林子里走走，一个人静静。 nshaka gutembera mu mashyamba njyenyine 不要走太远。 ntunkurikire nawe ntugere kure badaka soldiers baracyari mu matware kandi aya matware akontororwa
na Mohwan. Kumbe Somambike we yageze mu gisagara. Ntumbaze ngo bagiye gupanga iki. Aramubeshya ati ngiye gutembera. Gusa byanga byakunda. Hari icyo bagomba gukora. Episode 7 nuko igenze. Ntimucikwe na episode ya 8. Love a lifetime. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Hasta la vista.